syndrome ringkat baling depan marak sini mentang lajan poi hak le jong lum ding yai kethe de ke ai piang umraleng thai ma pe kethe kelangam ki valley mentang hab ya chu ni sa khendet ngi la poi jero hak le jong lum ding yai mentang men pen i ping mel kai sha clear te lum sha clear te sha te clear lum ding yai ngan pen i pi ka view ka ba ka belong kum no larangi poi hak clear jong te lum larangi poi hak clear jong te ka view ban pe silong ka long no ngan pen i pi sa pang ngin her nang ne lai mer ngin her nang ne ngin le cha thi smolai ngin le cha thi smolai nang thi smolai ka don kalat ka ban le cha new lum masuk ni pi kani surak on si goti selung ding pan nang ne sha jarang kalat ne sha sinom nang patau mau mi aduk lum ding yai bunta ni sinang nak pertama jula mudur gila kan nak kejar tisin tak sudah sekali tenang main yang ni mah tenang clear jam teh gini long dengai teh isti long dengai kio nak isti serong surak mau miru kalau apa pet betul ada siang di serong momi Sar Silong building you ada kan ini momi di Sharkai mah kan ini selai ini saya oh kan ini apa ya clear yang belum tinggi ini perlu kelihatan masih mereka entah kita nak clear yang belum tinggi tapi belum selong keselong jadi kita masih di tanjte
Dan hakler jak ulum dingai tik shlong ulum shlong tei lum kelang tei nani lagi lut fi lum kelang tei ni nak lihat ulum dingai ibe ti shnong kelang Dihtil ani West Cassius. Yung luom din yung upya ya. Ke West Cassius o ke East Cassius mah. Đây lùm sọt bật benang. Kedam saj. Tikil o ribhoi. Terus kelan ni aja. Tang la hiar no ulum ding ye pai selain cik tenar ni serok mare bas kini ri klenti ban condition da berarti ulum ding ye best spot kini jat Kishnong mau mi kelat man kêu sebelum ding ye kita kayak senang momi. Kini dah ham momi masalah. Ini kan presto momi kan. Oh di heriau tak kasih senang momi.